kubor nakaslem jong unong san hima. Unang yalam kaliang persya obat Tito Sarwal Khan uloong bakajingkran baong banwan kajingsan syar ulan kadai tang kaniajan hau. Yagini kikentian obat Tito ulakran bat kilat pathai kubor mentakasni ke arpuwe terik ujeli o arajar arpulai. Hagaba uloong bakandan kajingsan syar ulan tang ladadan ke kenrum kenram hakasan himasima. Henry kamdan kum kata tat haduk mentah pat banong bakan wan kajingsan syar ulan kadai tang kania kelung. Kalau nonsen ngan itu iki. At this juncture, ban ong bakan wan governor's rule ngadai kat nia jinghau kumbo ong ngikasi ketika nia jinghau ketika nia khulung ka bakwa ban supen bi kipat ba ki sutu. Kitarai kipat ba ki sutu. Kai kata ke governor's rule. Balai pendan kami governor's rule habadan ke crisis. Habadan ke financial crisis. Habadan ke political crisis. Semua mentah without crisis. Hakapor bagi book ke MC hapor house hayatu yang don bala withdraw naga UDA don bala resign kong kiyam ndak kabamut baru ngidang long intact inside the house ngidang long intact hadu syuaban bu MC ti syubu mentah syua ka house kidon ka withdrawal mo kata ka party ka withdraw no naga UDA ki EM ki resign katakanlah bandon ke krisis, hakaba kadon ke house, kaba ngimla ban ya combine ke dulu parti. Ti subuh kami kata ke solution, kaba kai NPP kamla ban form igi isi, namar kam ko asu igi IDP. Kumba kalau mentah ke nomor sampai NPP ke kata, ngingi don kata, u kongres don mril. Subuh kami ke situation, kaba ke NPP ke withdraw nangi, ke NPP ke don kata, ngingi don kata. Kongres dan beliau cuba hakata kapor mundan baya pembai. Tekata te kadega kami ke political crisis sangi hakaba kemudian ke nulung parti ke banyak trela. Te aku hakata kapor ka step in ke kongres mo ban rescue ya kata ban form ke isi with the number kata te ngai hak. Ngai mentah hai ke jar. Hai ke jar. Ka kami kata crisis. Ka kami kata political crisis. Kapan kata ka call kapan ongi ke kongres ali rescue yang ni otherwise we will be in governor's rule. Amdan kata. Bat ngan itu iki habang inform yang UDA kadang kasi ngetip jong iya jong ka MD. Dengan lengok mentah ban ong ba ngimtip. Kata ka dia situ di ai pat ba. Kin jubab ya kata. Masih ong iki mending nak keren house, nak keren terus ni tu. Ngongkum ki politician. Kum kinong yalam, ngim day ban im hakathok kasyukur, kata. Habapay siya kajing syaweng no nakasuki como Chief Executive Member ke KHADC uba titos uloong baula dep ban ui ki dak kishen bagi don katu kat niut kinong mi kmat kibalakwa ban penhap yu bat kajing lek ke Kongres men arjing kersyane ke National People's Party kadai dak wehi kajing temu bat kata kadai ban penhiar syuki no yu kum UCEM. Shu ba Tito sulong baka jingdan jong u kum CM kabu jingma yaki. Henry tip na ka ega daw bakini ginong mi kman kitiang ba ulong CEM. Marba ngai te lagi dak kisin na sutu pa kadon ka ega direction na ki leaders of the party si ka ba ki la direct eti bagi deban penhap mo ya kum CEM. Tila daki deny ya kata teka syong haki Henry ngakwa ban ong ifi de basya yang biru bagi don katu kat ningut di MLA di nomikman di bala angnul ban penhap nama ki sutu ba kajing don jonga hangni kum CM ketika threat iki debat haba ki join ha ka NPP ru ka condition ka baningkong ka batibo lomba deban penhap yang akum CM. Tika ni kajing penhap jong ti yang akum CM kam dei kajing duk nong yang ande kajing duk nong ya ka district council be Rockaway bakham tam yang konstitusi. Kamu kani pikro sa iba Kevin mati. Nanam ong gerteng asu ong iti baki don di MLA kiba siap tieng ya kajing long CM kejonga baki la keren ru ya kata ngadon ki perolok ki balai tu ya na ki ong baka condition ni kalau ban
penhap yang namar balai tien ngam tiap balai ki tien habang asyong hang ni kum siam ngam dei bang asyu penting brio le ka jing long siam le donga ka long ban tre ban sakri ban wan ra iki an di bede bagi ti ki dostor ba kham tam ban pen khlan ya ni kita ni kata ketika nang khalai ka jing so ba jong ki ba ka long ka kata ya ka future ka jong ki ta ka daw ki kwa kan penhap ina